Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leyolo Amba Sawitona disertai dengan cerita Andi Sesu Laci Manggong Bapak Usman Balo. Tapi jangan lupa subscribe Musik Kita Rekor. Oke. Mula ni elongi hawe elon napa dare tapa sajari sengai raga-raga ni andinaon rocalaku oli raga-raga ni tuan naondo raga-raga ni naondo raga-raga raga-raga ni naondo raga-raga tahu boleh mabela ajana mudali metani pale mabali bola calaku oli metani jika mabali bola metani mabali bola meta kali mabali bola meta si rancang suwani dega kasih madati Pamula utarangkan riwayatna curitai curitan di sesuatu lama pangkalan perciwanan di sesu rampian nala cilanggo pau na semamalo ya memang andi sasu mapangkalan ribela yang kami menengka tempo napul parasi ukui daerah mojo napaka mawila nalalu kalula
Iya lalu ku kalulan apa metela cimanggo na puangin di sasu puakuan di sasu macina kapuang lepa mak bani oko bolana maka ku kalulan apa metean di sasu kaya wasama decing aja na yolo to lepang maka runi yolo tama wilai apa melo lepa jaga sama na tenterai terpane masih wani. Terula wela iya tu sian di sesu latu nela ena goreng ni wakilena ria sangean dicinta maka yang disesu iku memang dicinta kaya wasama decing pasi pulung pasukan apa memang siwani melo ilai pajaga napa mati laki manggo napa wangian dicinta puakuan dicinta iya napa yolo jaga. Mati yang dicinta aja neko yolo jaga wani pe mapinu jaga narapi wani pe mana lai pajaga la cimanggo dua ima pada rone ria senila hola. Nama lawan niye barun disipat dua ima pada rone napa mati lahula napa wangi la cimanggo dai kula cimanggo ngkaya wasama decing tiga pada kuilah rieni barilan disasu amin riko tawi. Lari mendekotai degamu masih riko tukura kompi sibi dari suruh kompi telur angkami menangka tempo naya mewalaci manggo ketik kalori subuhe launi mangono okiolo na andi sasu aku andi sasu melo kamilo senjata kasih di kepada roneku melo kalau kalola bola nama tu aku napa mati andi sasu siang peniku mak beni nakadana laci manggu makan re makan lumpeni. Maka dayan di sesuku maka itu bicaramu alano senjata bicu tasidim kodoronemu matelah cimanggu di puana selawala kota ni aja baringi
yang disasuna puangila Cimanggu di momola bareng angka pasanjata dicu maciori bareng kara pasala Cimanggu naratongan ni bareng niaro pada rone dari asal lahulan nala senjata dicu Sidina joka si joka jokana tapi teluri subuh aku mau aru jokana narati pala pelangnya na bantik kiri alena dena jadi lokalola Jokame malaci manggo dua memang isi bawah joka si joka jokana narapi dendoro mate kaila cimanggo koselena wakat tanayu na tutuni buru-buru mapa si terulau nalek niji puro tate enang ele ya pagala Cimanggo tatenan riele la tundri kota kulo cara kabatula tuwe angkaraya mitai iya rupalilaya iya rularya lari nilo malapuran okula lasara mai tahun nau samambalu angkajit tau isaliwang dua memang isu bawa dua tur senjatana dua memang senjatana raya tono samambalu lupa mana nige masuk ulan nasara mai masuk lo galunge nasirani le bunda dena paja nasirale bunda la Cimanggo niato sila Cimanggo na paling na senjatawi na kaili mana dena paja ditembak iya mana na paja ditembak iya lama la Cimanggo dua ima pada rone jala toni senjata nan lai patam saramai ya tamani lalang mate samambalon na puangian la Cimanggo iko memang la Cimanggo aga memang ngakakamu nulari yang ibarin yang disusu menderi kotai maka dari la Cimanggo ia memang wakakai ngade cenri tari mana Aku malasuan niye enarakan nasi minggu salam mengina seding
Alini yang disesu na puang diwakilina ipu memang andi cinta lau musapa la cimanggu oku bola nama tuana nala reng tu barenge kalum panimi jancina narapi ni sini dek mo tiga galesu. Hawe makarai yang disasu kode gage la cimanggu baine namuala kode gage robaine namatuan namusio. Napang yang dicinta dua mengisi bawah biasang nila dada mapang ujuni na joka kate 10 si diwani na joka na cimang kamanan dicinta di bawah lah dada kate di tengah benian lah tutoni terus kaman aku andi cinta makarumen rebolana nila utim patangan na pamate maka ni gajek kau di saliwang. Taur saliwang melautin patangan keteki diwaniye napamatian dicinta ia moan dicinta pas suruh walau pigau buka pintumu. Cara pasani makan napa tuun colona napa tuun nade kini colona napa tuoi palikana napa moto imaka na buka pintu kamaton yang dicinta. Hawe tamayan dicinta napu angi maka kengin laula cimanggu napa mati ni maka aku dicinta magini ya tatanai niri misila walauang. Maka dai maka kumakwe tu bicaramu engkak dipatudumu napa maten dicinta nalaren itu baringi sama nalakaimu iya bawa lau puaku lau bawa lo mapangu bening itu deko gagain lo murisio. Yaro palai maka nala guncila marina na guncila marina na bukala marina na silei pakena. Naya pura mapangudona kaduindona
Ikadau Indona Indo kuncaji yang enggak sabar aku Indo Degaga manikumu dia sengena Cimanggun larian barena kuatan di sesuna pas yang keisun aku yang dicinta napuani maka pasuruh walau pigau tugas nialau jalankan kapamate maka napuani Indona Indo kajian ngengat sabar aku Indo bajami menasangadi ulau ilahi kung kailo karibaku mingkali ngamati palele kiburu kulau kuyuko kalula Daya pura mapangudu maka dairo makan napuang iro Indona iya Indo makokoi iya dicinta geni tereso-resoku waktu nama pangkalan kuntan cumpurai kongkaman si bawana kamakada labu kaso kamakada pala turuwali kuseku macalah kasih maka kumewe wiruku api mana song ason deni tereso-resoku kurang mapangudu tonono tanai karapasani maka pura mapangudu laitin rosikon dicinta nono ni tanai majulekan apang-apang maka dai maka macilakan apa-apa wajulik kaimanin nono kaku wajulut kendewa macilakan aku kuralo sapuruanin nono kaku sapuru ni mendre iyalah kuku tanai kakuni Indona iya sebulai matu babatal ngatori monromani teri Sulimon romani tari na pacengani maka na tujuh mata Indona maka na ini maka induk mencari yang enggak induk lau pasakku cede bajana sangadi ko pole mate ku lau muke palem maratu mu palele ki buruku Jokani maka si pakalulah dada si bawan dicinta letin rosi maka kate 10 wanina juga ketika lusu enak palatu ela iyo piolonan di sesu
makutanan andi sesu ngatanai ini maka kegelau laki manggo nakadai maka maginai puat tatanai nai di silawalawang Tian di sasuku maka itu bicaramu Rakai ini kalau bungu Namati maka maka itu bicaraka Oli ini tahu tak si Dinarau tembaka Kuirinlah kalau bungi Ada kongan lungu Tak peraja rajik bawang Jokani makalau turna kana bungi matangang joka moto manam makun rai baine na pasukan nile pani maka na pasang manang makun rai iko padaku makun rai no pasang manakku cede baja me manasangadi kung kacinta dalak kayumu lari yang ibarengin lau me manu masiga iya na menjadi contoh lakaiku kasinan lareng bareng na kuatkan di sesu digagala kara pasai ay tembak bumi angkan itu katimbae maciure ni munrina latu tu katimbae na pagilingi maka na puang itu katimbae iku anak buroneku tu siapa timbae aja yolo katimbaka tawireng ayolo waita napa kakasih majene ora pak matu majene napa to ngangamu tembak katimbai malah dikasih wae nawireni maka iya rupale maka lawan majene dena meta purana majene mati si maka iku anak buroneku tu siapa timbae tak bulung mamu tulung aja yolo tak timbaka alinga yolo koraka wangaji yang iyaleku pura pak matu mangaji napa to ngangata timbak Iaro pale makan ayana pura magaji mati si makan na puang tu katimbae anak buroneku tu siapa timbae kabulu mo kamu tulung aja yolo tatimbaka aling polo peka aling karta saka napaka maruki sura lau kiringang indoku monro memang kalula
Latu pi matu sura enapa to ngangamu tembak. Timbai nawarini polo pena nalituni kertasana urani maruki sura nalariani sura kama kalula iyalah tu sura maka dei maka lawirina kalabunge na jasangi luan na wilua angka biti na giling makeda iku anak boroneku tu kasih apa timba ajak mu timba uluku anan nangiuluku iralan nama kukuan nayaro tu katimba dina pajana tanya dina pajani merang warikadana imaka makadani imaka angka tu ngesaburone ini sebati peruna angka galalangana kurone maki salangana makun renda milik timba. Timba iku anak buroneku maju dema tembaka iya rotu katimba masih ada buana masih ada inyawana nadem para senjata nanupana kasina teri maka magina demu tembaka ngatini tu katimba masih ada nyawaku mapasi perlu kuning kali ngorek kadamu. Anang sama naile kakak poi kankarana pasuka buma sauda boleh je tanggung purai kidini kompisi bawa mati kena buma sauda kegane nangi tau melo ele tembak iya tembak ina kapu na pemati ni maka angka muka haji mie sedia kari tembak ukurin kalau bunyi iya rotu katimba tahun nabu masauda nalani senjatana napa kesini lempuna na kikir puli mundri na tembak ni makan na kandala ke nasi batu aruna deto ngapa nama te giliki maka giling mabarikada iku anak buroneku pak ganda iya kadua lau mate tu ngamasiga ajak tu ngalalu undu kuirin nakalak bungimu pakka sia si bawang
kanani arina si batuat kana de panamati maka napagiling ni maka mapapuluada opo itu katimbai iku anak buroneku ku siapa timbai pagenai kata lu baru mati temasiga aja tu menalunro korina kana bungin mupakasia si bawang timbai na timbai makana kena jiniyawa dua mupani maka anon kalabunge kale kedo kedona kale sia manyawana nari timbu dalam punge Yaro pale indo nai maka purana karima suroi nabuka suroi napani na baca sikumuana bacana indo nai maka lera wa metana endei parang di panasa punna baca nanapi suroi napakasingi bukuna napalau mapangu iya pura mapangu menre watatanai menre imalang sangutu melo sapala cimanggu tatanai engkau tu kulisingkang menreindo nai maka mangutul lopang kajene alat tu pangkajene mangutul laurapang iyalah tu kutarapan napatama kutakulo pangkalan no samambalu iya tamaku takulo pangkalan no samambalu narun pula cimanggu napampian ni suroi iya togala cimanggu nabuka suroi napani kasih nabaca matanang nabaca napaterila cimanggu iya tusu samambalu napuangila cimanggu ajamu ajak mutari mupatong aku mapadi muku padiniku muku siriniku akilan nama kopo waditoni napu mati sama na tentarai kaminan rewa sidi kompi Oke, sekian yaitu volume yang pertama ya. Sebentar akan disambung yaitu sebagai volume yang kedua. Oke, jangan lupa subscribe Musik Kita Rekor. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.